ki khubor ka Batese TV ka umdi basnyam bak penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. Net Foodish. Ordar mapi minwan ramangi hakerdob ying jongpi. Hau benai no pra arajar phosau sedang penlong ni kelempong ni lek kai football nak benda ki kinthei ele kelempong ke bo antep kum ka samkhamti women's league football tournament kelong ha helik lina mini stadium ke berham mulai modat beki kejing sam yaki form menta ke sedang ya syakmat bakatarik bakado pen penpoi yaki form benih ka pesantren unai wing arajar phosau Harga tournament nasya iki team Shimet, ki team Shnong, ki team club, ki academies, bagi berok ki bakwa banyak shim benta, hendak on priang pang lepo ar team. Ka khusnam nak benta ki nong job kendai san pawajar tingta, bagi berem final part at pawajar tingta, bakan don ru ke third place nalogi khusnam Shimet yaki player. Kumjuru yang sam khamti cricket winter cup part on sedang no hishan Hamadan Urkalial. Boleh pi berok ki bepek yang ni kubor, nak kalian kesam khamti ni ko aban pentip sipi basyan yang sedang no ya kesam khamti women's league ke tournament ke bangi mut ban penlong macam sedang mengtai Hamadan Urkaliar tamangi pensangi no namar bangi mdan ki proper dressing rooms but ki toilets ti kemba pila sakihi dak jingwan ra jungi kesam khamti ya kini ka helik lina mini stadium hang ni apa mulai ila sna ki dressing rooms ki bala long world class dressing rooms ki bala incorporate but ki shower rooms but ki toilets but in sedang ya kini ke women's league ke jungi hau pernah December anda ki lakut exams ki forms gila zang ban ai lazit ban submit ki form kendai arsan trek November te arpun trek November ngin salia ini draw floods nam ta ki groups bat ki fixtures pa ki teams ki bala ban wan shimenta ni ki team Schmet ki team Shnong ki club ki academies bat kumjuru ye ki women's college team ta ki teams ngin shim lai pu arli ki teams ngin split iki ki pra group sauli ki teams kin dan hakawe ke group te kawe ke team kan yo ban lek kai license but top 2 teams nak kawai ke group kendrong syaka round of 16 ha kini ngilong flexible ngi syalut takadang ong ipi ki football clubs ki registered football clubs ang SSI ki la ban shimenta ki academies ki la ban shimenta ki women's college team ki la ban shimenta ka cash prize ka long take kum ka format yang untuk independence cup la ada mana kan ni nginai san pau hajar ki bajob bat ki trophies bagi individual trophies but arpa wajar ki bon baar bagi trophies bagi individual trophies but in sepelong ini third place iki baram semifinals batu Hamadan Urkaliar ngi dang panfan na government ban le facelift itu Hamadan te manakan ni nakaliang ka tourism department nakaliang ka government ning ba tourism department tadap sanction show ngi yang tu ka first installment ke jongki bangin sna yang tu ka gate nakhmat ka entrance gate kadang bangin yo ban streamline ki bandrong tu Hamadan te tang selami kini benar Disember ngai zang biang kita cricket tournaments ki jongi nakasam khamti ketua sam khamti winter cup cricket tournament kandan biang te haju ka por pada ngini collaborate biang bat ka Shillong cricket association namantawan banwanra ketua C division bat ka B division biang nang te apa Hamadan Urkaliar